Azovstal территориясындан Украина аскерлерінің жесетлері тахлия етілмесі бойынша музакерлер девам ете. Бұны Азов полкынан команданы Денис Прокопенко білдірді. Шымда Азов полкынан командалығы Мариупольдегі Azovstal заводының территориясында болуна. Майыстың 16-сында Украина арбелерінің Azovstal комбинатындан тахлия етілмесі башланды. Ағыр яраларны Донецк вилаятының ишғал етілген территориясындаки хастаханеге алып кеттілер. Башқа арбелерді ишғал етілген топрақларда болуна. Аңлашмаларға көре, аскерлер эсір түшкен рус арбелеріне деңіштіріліп, евге қайтарылacak. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває та, надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваю на території заводу «Азовсталь». Триває певна операція, деталі яких я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимося. Рашистлер Луганск вилаятына тоқтамадан ұжыметі. Луганск вилаятынан арби мемориетінің ел басшысы Сергей Гайдай айтқанына көре, ишгалжілер Северодонецк шеріні эп атеш açып инсанларының евлеріні yok еті. Ұжымлер тоқтамадан керчеклештірілгені үшін тамам не қадар инсан иляк олғаныны белгілемек мүмкін дегел. Кечкен күн ең азындан 10 ерлі сакен иляк олды. Луганск вилаятындегі ағыр вазиетке бақмадан ерлі мемориет инсанларына телекесіз ерлерге тахлия етмеге девам ете. Хастаханелер бақ ве екі acele ярдым машинасынан темин етілген. Шу сырада Украина аскерлері есе вилаятны мудафа ете. Хлопці тримаються, лінія оборони міцно захищена, атаки цілодобово, просто нон-стоп, і авіабомби скидають, і ракетами долблять. Я ще раз говорю, зараз Луганщина, це просто на піку от всієї навали русні. Рус ишгалжілері Северодонецк шеріні ұжым етмеге тұрышқанда муафақиетсізлікке оғырап чоқ арби ве техниканы ғайып етіп, чекілмеге мечбур oldu. Авдеевка yönelişindeki Vesela koyu civarındaki vaziyet aynıdır. Kurahova yönelişinde Rashistler adi insanlar yaşagan mahallelerge artilleriya sistemalarının ateş açaydı. Ukrayna arbileri işgalciler tarafından Novomikhailivka ve Oleksandrivka kasabalarına ucumlarını urup kaytardı. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БПЛА типу Орлан-10. Душман Украина жөнебіндеке жебе сызығы бойы артиллерия системаларынан атеш ачы, ама ұжымге кечмей. Пивден оператив командалығынан малюматына көре, рус ишгалжелер өз мудафа позицияларына пекітмеге тұрыша. Украин ордысы душманна ракеталар, артиллерия системалары ве авиациямен ұжым етіп, оны ғайыпларға оғыратмаға девам ете. Ишгалжелер эвел солғаны кібі ялан хаберлеріні тарқата ве Украина жөнебінен ишгал етілген топрақлардан инсанларны чықармай. Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати в Крим як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшена кількість блокпостів. Кезлевнан ишгалжілер мемориетнан бинасыны сарымавы түслерге бойылған кішіге 15 жылы қапыс мұддеті белгілене біле. Ишгалжілер оны санки дерсін теракт азырланмасында қабатлады. Чүнки Кезлев сакені наразылық білдіровны құбетлештірмек үшін яқарлық патлайжы маддеден шишені құлланмаға істеді. Ама о патламады.
Біраздан ФСБ хадимлері 27 яшындaki Кезлев Сакинны тутып, видеода ось қабатына танымаға мечбур етті. Қырым Ньюс нешриятының мәліматына көре, ресамнан ады Богдан Зиза. Техниканы жебеге қадар кетіріп оламадылар. Қырымда Русарби техникасы дебірілді. Фақат бұ қайсы елда олғаны белледі гел. Рашистлер 10 танкны алып кетейді. Ама яғмұрдан сон ел тайғала қолғанындан себеп техника кереклерге барып етмеді. Бұны ишгалжілер өзлері хабер етті. Оларын айтқанына көре, көпір янында танкларының идаресі незареттен шыққан сон олар авдарылған.